Bok svima, dobrodošli u novu epizodu. Kao što vidite, nalazimo se u survival, što se ovdje događa. I danas ću vam pokazati što ima svega novoga u verziji 12.1. Pa sam krenula. Da vidimo, znači, dodano je novo to što kad napravite brod, možete, bude drugačije boje, to je zbog onoga kojeg drva. Dodana su, da vidimo, mislim da su dodana neka čudovišta. Da, ovo je Ghost, Spawn Blaze, Mango Cube i ovo je Zombie Pigman. Znači, dodan je Nether. To vam mogu pokazati. Onda ovdje tu dodane su zlatne jabuke, zlato, knjige, Experion. Onda ovo svašta, ovo je, evo ima ovo tu. Da vidimo, ovo je Potion of Healing. Da vidimo, Potion Slowness. Evo gledajte koliko ja sad idem sada. Gledajte. Evo vidite, dodali se ovaj poison. Okej. To treba. Ne znam, da li se može poništiti s mlijekom. Gdje je mlijeko? Daj, ajde. Čini se da ne mogu popiti mlijeko. Dobro. Čekamo. Onda idemo na sljedeće. Ajmo vidjeti kad pojedemo zlatnu jabuku. Baš me zanima kako će biti. Ne mogu ni to pojesti. Ok, onda što je dodano još? Vidio nisam iskužio, ima armora. Onda dodan je... Što je još dodano? Knjige. Papir je ovo. Možda je dodana mapa. Ne znam, nisam ni ja sad još sve pogledao. Imamo ove knjige. Tako to. Onda što još ima novoga? Ajmo sad napraviti Nether portal. Ovdje ima i ovaj brewing stand i tako to. Možemo raditi napitke. I dodane su glave. Tako to. Evo ga, obsidian. Znači kako se... Ovako bi ja mislim trebalo napraviti portal. I sada uzmemo onaj... Evo vidite. Hajmo ući unutra. Ovako. Evo nas u Netheru. Cool. Ovo je prezakon. Zombie pigmeni. Čekaj, moram to uzmem onaj. Cool.
tu neki bug? Evo vidite, to je nether. Ovo mi sad već ja. Znači dodan je nether. Ne. I što bi još trebalo biti? Onda... 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, onda... Pa ništa još nije dodano, osim znači to neki monster isto. Onda... A ništa, uglavnom to bi bilo. Zapravo je bio već prije. Onda... neki vjerojatno, evo ovaj blok je dodan. I ovaj blok kvarc. I mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. I čekajte malo. Eto. Vidimo se u sljedećoj. Ajde, ucaj. Došlo u mene. Ajde. A vidi kako mu luk stoji. To je vjerojatno neki bug. Vidite kako luk stoji. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Bye bye. Ok. Pogodi me. Ajde ako si faca. Ajde. Ajde. To je to. I ajde padni. Sad će pasti tamo. Gledajte sad. Jeste vidjeli. Vidimo se u sljedećoj. Bye bye.